Whakalawhalai atu hanei hātou tōla tō walatala tutupu ke la te ia moi puli e pōnei. Ne whakatupe he motu ko saina lima e pele o awhi fōu mai whakatawhono niwe. Tuku atu e tau manatu whakaue he palemia Honourable Dalton Tangilangi ki e whakatawhono saina hako whakatū mau e tau langamatai mai whakatawhono niwe. Ne moa mai whaula tau langamatai mai he whahinga hua External Affairs, si mai ke ai ke moa e tau tupe ke moa ki tau pele o awhi nei. Mai ofisa he lilifu palemia, tau i ki pole lilifu whakatunu whono i ki pole, mo e tohi kupu he palemia ke lata mai tau whakawhikawanga he whakatu whono. Pehe mai i lilifu palemia Dalton Tangilangi, ko e tau pele wafi whou nei, ko mai ke langmatai atu ki he tau whakaholoanga Niue Strategic Energy Roadmap. Ko e tau pele wafi ne whaki mai whakamua, ko e tau pele wafi whakaonga he tau malolo hila. Ko tōlua nei he whakatuwhono kua uta he tau lilifu e hala tōlua tau pele wafi. Māma he PCA News whai tupe kua tutongi he tau lilifu ke lata me tau pele wafi ka whakausi mo e liu whakafou e whakatuwhono. I loa whokia he PCA News kua ngā hua whakalataha Niue Public Service Commission mo e whale whono ke tālanga e tau whakatokatokaanga ke lata mo e tau pele wafi he whakatuwhono o atu ki mua. Whakau e whoki e whakatawhono niwe ke tau langamatai mai he matakau wakatonga Matson mo Andrew Sims Epson ke ta maianga he tau pele wafi ke motu. Tūmau e tau maanga he motu ke whakamonuina e whunua koi uwhi ke aho matu lei he tautau takitaha. Koi whakamonuina anga he fua mahuinga nei kua matu taki mai he tautupuna kua mamale atu ke hoko mai ke he mga nei. Ko e uwhi, ko e taha kau mahuinga ke tau tangatanga hua whanua, ko tō po ke whakatataha ke tau aho e maanga mui motu. Whamahani ke whakamunuina i uwhi ke hao matulei ke tau takitaha. E ngasia e tau maanga mui halau tōlua tau whakaholoanga ke lata mui whakamunuina anga he uwhi. Whamahani tau mamatua mui whakamua ke tau apihe nei ke e ngasia e tau kaina ne whai uwhi ke tunu mui tātu la lofi o loa mui tau tangata maanga whakamunuina mo i kai aki e punupovi ko langmatai he akalisia. Talahau mai taha matua, ko e whaianga hau nei, tamai he taha misonale, ne tamai he talamitaki he motu ko Samoa. Ko whakamatutaki mai he tau mamatua tupuna, si hoko mai ai ke wahanai. Koe matahala ua pungi whaiume he whaitapu kua male, kua liu a New Zealand ke Daylight Savings. Ko hiki i anga nei, ko liwa ki tātu la ha New Zealand ki toa, nā kaiwhai hiki anga ke aho. Ko lau ia whoki e hoko mai anga he wakalele i New Zealand ke motu. Tō kamate a ua he whai tapu nei, ta hoko mai e wakalele ke motu he matahala hawhe tolu, he mga aho awhiawhi. Koe aho whaiume whai tapu kua male, ne tolo atu e tau matakau aonga aho tapu he kalesia niwe taha, ke whakamanatu matu lei mamahi, moi liutu mai, he whakamui ko Yesu Keriso. Ne whakahoko e reli he tau whanau aonga au tapu, he tau nei ke maanga ko makifu. Kamata e whakaholoanga ke whaitunga he maanga mo e tapu ki anga. Koe e mutunga hau mai aho ko lilifu ako o tahia hasini. Koe matapatu he aho ki se atu e Yesu ki lunga he satauru. Ko osi e wala whakamua he whakaholoanga me matutaki atu ke he wala ke waki. Ko e ngasia he tau maanga mo e tau lolongo whakaheke. Ko whakamutapatu ke he manatu he aho. Mo e whakakatoa ai he maanga makefu ke he tala ko tau se lau tolu ke he whakasatauloanga mo i liutu mai he whakamui. Whakatutala ai me lilifu ako Navy Salatielu ko e takitaki he matakau aonga au tapu he kalesia. Mo e whakamama mai e ia e kakano uho ko tātua e whakaholoanga mai tau nei ki makifu. Lewa te e pulenga he komisia au tapu e motu. Ke whakahoko e reli ke tau maanga. Hakua tūtua e motu. He o mai ke millennium ke lata ia me tau reli. Ke tau takitasi hanei ko au nonoanga. Ke wat tātu ke tau maanga. Ke lata ia me whakamolianga he reli ke tātau me tātau si ku whakaue ni ke ako e maanga makefu uru motua. Pia whoki me kalesia vahengi sa kono. Ako meke lo tulu ke talia e aonga hau tapu e motu. Ke whakahoko e reli he tau nei si kisia i whoki fulufulu ola.
ha koe whakawhituianga, ko mea ke whakamuli aho. Sia mamanaki ke pia fuki ke taha maanga me taha maanga, ke taha tau me taha tau. Kua mamanaki ai ke tau mga aho mai mua. Whai whiua fuki e tau whanau ao ngā tapu, kua mamanaki atu fuki he tau mahina ki mua he tau nei. Kua whamama mai fuki li lifu a Kwako Salatielu ke he tau a mamanaki anga ia. A mamanaki moe liongi ke whakahoko ai ta aho whiua si pote motu. Po ke tau ta aho ke whau sino ai, he hātou tūla tau whanau whakailehele he aonga hau tapu. E whia ki anga he alau tūla tau mumui ke malolo sino foki. Whakahoko ai ke mahina iulai ke tau nei. Koe liongi ni ke hai ai e takitaki anga whakalofa i atua. E lata ia me toa mamanaki anga osi he aonga hau tapu he motu. Ke whia ki anga he tau mumui hātou tūla tau whanau. Ke hana tala mitaki. Moe liongi ke kumi whalua tau puhala ke kehe. Ke asihaki ai tau mumui whakanganga lau tūru. Nā kai niko tau mumui whakanganga. Ka iai fōki whalua tau whahi ke kehe. Ke whiaki me asihaki ai halau tūla tau mumui. E lata ia me halau tūla tau whenonga nuiha. Kua whakakatoa toa e aho mai taha kai la, ko tau usi ai he tau mamatua, he maanga ke lata me tau lilifu a Kwako, mo he tau maanga mo he tau umutua. Koe māma he aho ini iawhi ne whakahoko ai e tau whiua whawhau sino ne te polo he tau whanau whiwhine, tau whanau tāne, moi matakau he tau mamatua masters ke whanua aonga i Boliasi. Tokolonga lau tūru tau matakau mai he tau maanga ne kua huhu atu ki he tau whiua nei. Toko whaangfun matulu e matakau he katoa toa. Koe onono atu kei, koe hongfu mawhai matakau tau whataani. Si ki se te tona aila whai whio pihe te whataani ko tau se ke matune te tō. Hongfu malime e matakau he tau whiwhini. Hongfuru e matakau he tau whanau aonga. Si whae matakau ke latei mo e tau matua manaia ka hani whatalahau mai. Ka tau Golden Masters i ni whakaingoalo turu ni awhi. Koe linga ke whae tau ai. He aiwhai whiua pauaki kai i loa me māma hai ai whoki a whalua a matakau ngā hua. Ne tausi ni lau tōru e tau tama whiua whia halau tōru. Si pia whoki ni mai whalua maanga. Ne maeke ke matutaki mo tausi e tau tama whia halau tōru. Kai ai whai pauaki ni kua tausi ke lata mai mutu katoa. Tō ngaia koe whou ngaia e matakau ha mai tōru e kua liu tausi hake. Si aila whai ono lahi a mauturu ki tō mga hui mua, kai mai ke ai ke ono mua ke mga hui nei, tō liu mungi e ke tālanga kai tō palana ke lata me tō mga hui mua. Ka koe mga hui nei, koe ha mauturu a tō manatu ni ke mai ke liu ke langa ki hake whiua ni i niwe. Ko ki sia ta makaka he tau whanau whiwhine ki iki, he matakau Purple Ferns, ko mua he pele me matakau Classics. Ko ia ne maho moatu e mtaki hana tau pele he aho ko Georgia Tuhipa. Mai he matakau ha Aliutu. Matakau e tau whiwhine, pele whakahiku e matakau ha Kupu, wa matakau ha Classic, mai kautua e matakau ha Classic. Ko ia ne maho moatu e mtaki hana tau pele he aho ko Moshina Jackson Ioane, mai he matakau ha Kupu. Matakau tau tāne, ne whetoko e matakau a Vasele, mai matakau Vaia, mai kautua e a Vaia. Ko ia ni mahau atu i mitaki hana tau pele he aho, ko hine tose makaia mai a Vasele. Matakau he tau mamatua kautua e matakau TMT mai i Tuapa. Kai matua ni mahau atu hana a tau pele he aho, whinatu ki a Tony Kalauni mai i Tuapa. Ko ia ni mitaki hana tau pele ke lata me tau mamatu whiwhine, whinatu ki a Julie Faitala mai i Tuapa. A hai ei whalu e tau pele pale ke lata mai aho. Koe matakau ni ka tūai ke he whakatātā anga he tau whakasino, hangau ia ke ngangau mā pala, whinatu ia ki alofi. Koe matakau ni mahomu atu e mitaki ke he tau seo se anga sino, whinatu e whuki ke he matakau ha alofi. Whakau kio ki ai e tau matakau ke he taha e whae tapu, tō kamata ai e tau whitoko bauaki, ke lata mai mga hala, he tau whiua ne te polo mai tau nei. Osana Saniholo, PCN News. Pena hado te ola tau wala tala tutupu ke lata ia moi puli e pōnei, atolu ke whilawia, nona wha moi mono wina.